Kwina thina mwingi muno tondu nginya biashara andu marana mathina mwingi muno ni kwambiritie kuvunjwa nduka nginya wana sukuru wana kanithari taru ni kwa kurongera wochimani kanithari wetu nundu kwina mathina mengi muno. Thie ni muvuri wa biashara na taru twina thina muno kuma transformer yo yathie tondu bere tweciria ni thitima ya ura kawaida twina thina nene muno tondu ngigia manje tuvura kana thitima ni neighbor wa nginya secondary ukethira nginya ciana itiravota gwika standi wega na kwina mathina mengi tandu aria mena inyusi aria mena saloon wana andu aria mena butchery fridge cietu tendo iria fridge ni kuthuka irathukire nitoragia nao o muthenya andu acio Kenya Power na kabaka promise ati niracugurikirwo na ni gwikirwo na riu wiki imwe ni yathira o twetereire ikirwo. Andu aria twathurire twina MCA wetu wa Gukumbeti South na twina MP wa Mbere South na andu a Kenya Power matwiguire nza transformer titwaire matiga ciana cietu itikaverithio nundu wa mamethia ma mundu umwe.